أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا يا كريم استغفر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة هيا على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب عهده وصلاة محمد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربنا صلى الله عليه وسلم الحمد لله
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا يعزيه شيء في الارض ولا في السماوات واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ايده الله بنصره وبالمعجزات اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السابقين إلى الخيرات قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Semoga dengan ketakwaan tersebut hidup kita senantiasa diberkahi dan dijauhkan dari berbagai musibah serta ujian yang berat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sekarang kita telah berada di bulan Sa'ban 1447 Hijriah. Bulan Sa'ban adalah salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Dalam bulan ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah, terutama puasa sunat. Hal ini diceritakan dalam hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. An Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta taqulu la yuftirun wa yuftiru hatta naqula la yasumu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mastakmala siyama syahril ila Ramadan wa ma ra'aituhu aksara siyam. Dari Aisyah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan puasa sampai kami berkata, beliau tidak pernah berbuka, dan beliau berbuka sampai kami berkata, beliau tidak melakukan puasa. Lalu aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh melainkan di bulan Ramadan, dan aku juga tidak pernah melihat beliau banyak melakukan puasa melainkan di bulan Sa'ban. Judul khutbah di Jumat ini saya akan membawakan mengenai Sa'ban, bulan introspeksi dan muhasabah diri. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hadis ini memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa di bulan Sa'ban adalah momentum untuk memperbaiki hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus upaya untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan nanti. Nilai spiritual bulan Sya'ban dalam menghadapi musibah dan pandangan akidah Islam. Sya'ban mengajarkan kita pentingnya introspeksi diri dan memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal menghadapi berbagai musibah dalam hidup. Ketika musibah datang, baik berupa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi maupun ujian pribadi kita perlu mengingat bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala
yang memiliki hikmah besar di baliknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ لَهُمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan serta kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanyalah kepada kami akan dikembalikan. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa ujian adalah bagian sunnatullah yang harus dihadapi dengan kesabaran dan keimanan. Musibah dalam perspektif pendidikan mengajarkan nilai ketahanan diri. Dalam menghadapi musibah, kita perlu menginternalisasi nilai-nilai pendidikan yang diajarkan oleh Islam, yaitu membentuk pribadi yang tangguh, sabar dan memiliki empati terhadap sesama. Yang pertama, pembiasaan ibadah. Bulan Saban adalah waktu yang tepat untuk membiasakan diri dengan ibadah seperti puasa, doa dan selalu membaca Al-Quran. Pembiasaan ini akan membentuk ketahanan spiritual dalam menghadapi musibah. Dan yang kedua, pembelajaran dari sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menghadapi berbagai musibah dengan sabar dan tawakal. Kisah mereka dapat menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi kesulitan hidup. Ketiga, penguatan solidaritas sosial. Musibah mengajarkan kita untuk saling peduli dan membantu sesama. Bulan Sa'ban adalah momentum yang tepat untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, refleksi dan evaluasi. Dalam menghadapi musibah, penting untuk selalu introspeksi diri. Renungkan apa hikmah yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Jadikanlah musibah sebagai media pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, menumbuhkan optimisme. Menghadapi musibah dengan optimisme adalah sikap yang diajarkan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidak boleh didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Di sisi bulan Sya'ban ini, marilah kita mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan, bulan paling mulia dari segala bulan. Bentuk persiapan itu tentu boleh berbeda-beda. Bagi pedagang pakaian, segeralah mengumpul modal dagangnya untuk menyambut bulan Ramadan dan hari yang fitri. Bagi penguasa, hendaknya segera mempersiapkan diri mengatur jadwal kerja yang tidak merusak hikmat bulan Ramadan, tetapi juga tidak mengurangi kualitas produksi. Bagi para pengajar, guru, dosen dan para ustadz, bersiaplah dengan materi seputar tema Ramadan, mulai dari sisi fikih, hikmah dan rahasia Ramadan. Namun bagi siapapun saja, hendaknya menyiapkan diri memasuki Ramadan dengan bermuhasabah, mengintrospeksi diri, menghitung dan mengkalkulasi amal yang telah kita lakukan selama hidup hingga ini. Jikalau kita merasa amal baik lebih mendominasi dalam kehidupan kita, maka janganlah besar hati, karena itu menunjukkan buruk amal hati kita. Dan biasanya perasaan tersebut merasa diri baik akan menyeret manusia dalam kehinaan dan ketakaburan. Ingatlah sebuah makalah pesan yang menyatakan bahwa orang baik adalah merasa dirinya buruk dan orang buruk adalah mereka yang mengaku dirinya baik.
Namun jika hasil kalkulasi itu menjadikan diri kita semakin merasa kurang baik, maka segeralah menambah berbagai amal kebaikan selagi umur masih dikandung badan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memanjangkan umur kita hingga menikmati bulan Ramadan yang suci nanti. Sidang Jumat yang mulia, para orang tua kita menyebutkan bulan Sya'ban dengan nama bulan ruah yang sangat identik dengan kata arwah. Sebenarnya kata ruah atau arwah hanyalah sebagai penanda bahwa bulan Sya'ban adalah bulan paling tepat untuk mengingatkan manusia akan wacana akhirat, mulai dari sakratul maut, kematian, alam kubur dan alam akhirat. Sesungguhnya mengenang kematian dengan datang ke kuburan atau mengirimkan doa arwahan adalah banyak faedahnya bagi kita yang masih ada umur di dunia. Karena hal ini bisa menyemangati diri, meningkatkan dan melipat gandakan amal di bulan Ramadan nanti, dan akan menambah rasa takut dalam diri hingga senantiasa menghindari segala dosa. Mengenai keadaan alam kubur, ada sebuah hikayat yang patut untuk disimak. Hikayat yang diceritakan melalui Abu Bakar Al-Ismaili bahwasannya Sayyidina Utsman bin Affan tidak meneteskan air mata ketika digambarkan kepedihan neraka dengan segala siksanya. Beliau juga tidak menangis ketika dijabarkan mengenai kedahsyatan hari kiamat, dan beliau juga tetap kuat mendengarkan gambaran tentang kehidupan di akhirat. Akan tetapi beliau menangis ketika diterangkan tentang kehidupan di alam kubur. Kenapa bisa demikian? Sayyidina Utsman menjawab, jika saya berada di dalam neraka, saya masih bersama-sama dengan manusia. Jika saya di hari kiamat nanti, saya juga masih bersama dengan manusia lainnya. Tetapi jika saya di dalam kubur, maka saya sendiri tidak ada teman yang menemani. Sedangkan kunci kubur itu ada pada malaikat Israfil yang hanya akan membukanya ketika kiamat nanti. Demikianlah Sayyidina Utsman gentar dengan kehidupan ini, kehidupan di dalam kubur. Karena sesungguhnya kuburan ini itu adalah salah satu lubang dari lubang neraka, tempat yang menyengsarakan bagi mereka yang hidupnya penuh dengan dosa, dan menjadikan bagian dari taman surga bagi mereka yang beramal saleh. Maka kuburan adalah serambi akhirat atau miniatur akhirat yang penuh dengan pembalasan amal. Jika amal kita di dunia baik, maka kuburan akan menjadi surga yang bersahabat. Tapi jika amal kita di dunia penuh maksiat, maka kuburan menjadi neraka dan musuh yang sangat jahat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah masuk ke musalanya. Di situ beliau bertemu dengan orang-orang yang sedang tertawa-tawa. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, andaikan kalian mau mengingat kematian, tentu saja akan menyibukkanmu tentang kedahsyatan apa yang pernah aku lihat. Maka perbanyaklah mengingat kematian, karena setiap hari kuburan berkata, aku adalah rumah pengasingan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah tanah, aku adalah rumah cacing. Maka jikalau yang dikebumikan adalah orang yang mukmin, kuburan akan menyambutnya, marhaban ahlan wa sahlan, engkau adalah salah satu orang yang kucintai dari sekian orang yang berjalan di atas punggungku. Sekarang engkau telah berada dalam kekuasaanku, maka engkau akan tahu bagaimana cara memperlakukanmu. Kemudian kuburan akan memperluas rongganya untuk mayit tersebut, seolah-olah panjang dan luas sepanjang penglihatan, dan juga dibuka pintu surga baginya. Dan apabila yang dikebumikan adalah orang kafir atau orang yang durhaka, maka kuburan itu menyambutnya, ya marhaban wala ahlan wa sahlan, engkau adalah salah satu orang yang kubenci dari sekian orang yang berjalan di atas punggungku. Sekarang kau berada di bawah kekuasaanku, sekarang kau akan tahu sendiri apa yang aku akan lakukan kepadamu. Maka kuburan pun menghimpitnya hingga tulang-tulang rusuknya akan patah berlawanan.
Kemudian periwayat mengatakan, lalu baginda Rasulullah SAW berisyarat memasukkan jari-jari tangan ke dalam jari tangan yang lain, dan kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ke dalam kubur itu 70 naga, yang andaikan salah satu naga itu menghembus bumi, niscaya bumi tidak akan menumbuhkan tumbuhan selamanya. 70 naga tersebut akan menguis-nguis dan mencakar-cakarnya sehingga kuburan menjadi kosong sampai besok hari kiamat nanti. Demikianlah perlakuan kuburan bagi mayit yang diceritakan Rasulullah SAW kepada kita sebagai pelajaran agar kita selalu ingat akan mati, karena dengan demikian akan menjadikan kita bersemangat menjalankan ibadah dan amal saleh. Lalu bagaimanakah jika ternyata memang amal-amal buruk kita terlalu banyak? Maka bertaubatlah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu bertobat. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Demikianlah jamaah sekalian khutbah Jumat kali ini. Semoga sisa bulan Sya'ban ini dapat kita manfaatkan sebagai media muhasabah nantinya. Kita gunakan sebagai bahan pertimbangan menindaklanjuti kehidupan kita di bulan Ramadan nanti. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullah. Innaka antas sababun nabi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على النبي وقال في محكم تنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وارضهم عن خلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين المؤمنين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل.
اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل أمله في رضاك ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على آله ونعمته يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صو صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة harus rapatkan demi seorang salat. HP mohon dimatikan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله استغفر الله لله والحي القيوم استغفر الله الذي لا اله الا هو اليه. الفاتحة. حبيب الله نبي الله نبي الرحمن شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فاتحة. الله شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله غفور رحيم سيد الأولين والآخرين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وعلى كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم جاه وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد اغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومعصيتك فكم من سواك. اللهم بارك لنا في شعبان وبارك في رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.